يا من عصيت الله يوما غافلا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل وبعد. Mga luksami, mga pagkaryami, mga bangsami, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pianutulian udina na pitiruyan sa tigyan na yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fi an-nar sabghah thumma yuqal ya ibn adam hal ra'aita khayran qatt hal marra bika na'imun qatt فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك من شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. Ginan mga luksami, mga pagaryami, iyang kaya hadith na ayadan apapanutul niyan na paganeron na sumanga tawa mga kafir abiluy kiran wallahu ta'ala ang kaya dunia akasurgaan. Ikadua nagi sumanga tawa aya buntal o kapupagin tawiran sang kaya dunia na palayadan kapipi aginawa tatagudaya siran kudiran kapagintaw sang kaya dunia tantua madakal apsakit kiran akamapian limu apun ku Allah subhanahu wa ta'ala way naugayid na daw tumabaloy ubayran pakandakala sutadmiran ku Allah ta'ala daw tumabaloy ubayran panalamatis wallahu subhanahu wa ta'ala udina daw tumabaloy ubayran kapanalamatis wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa ginan iyang kay hadith na pupanutul niya ng kanan ang mga tao sukuswaswairan sa alungan amori udina sumapambataliran sa alungan amori. Ikadua pupanutul ng kay hadith na sumanga tawa mga mu'min sa ginan isu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari fayusbaghu fi an-nari sabgha amay ka makatalingumas sa alungan amori ang kanan ang mga tao apyanutultan apadsiran ko pamakasuldan wallahu ta'ala si ikunara ka jahannam padsiran ko pagulugan ko apoy ikunara ka jahannam na napusang siran ko apoy udi na pakipusang siran wallahu ta'ala si iko apoy kunara ka jahannam sa kuan siranumbu aun siranumbu na terun kiran wallah ya ibn adam hal ra'aita khayran qatt hal marra bika na'imun qatt tigu wallah haim bawatanu adam ino ba adam penas sumyagad ka amapia ko katatagu ka sa iku dunia ino ba adam panamyagdam ka udi na miyailain ka alimu apuun ko Allah subhanahu wa ta'ala si iku katatagu ka ku dunia natero ng kutwa uripan aipatadintigyan ko kapuro Allah kadadan abarakan sumyagad udina dadan abakan miyagdam alimo kamapian udina kapipi aginawa kasusunor ku katataguakan ku dunia. Ginan mga luksami, mga bangsami ikasupita udina kalipad su kasiksaan o mga tao apya kalipataniran su Allah subhanahu wa ta'ala nasabab sang kutwa kasakit udina kalipad siyan na nakyalipataniran sunto na baynina na mga kapipi aginawa udina kasusunor kalipataniran su kiat tugudaya iran ku katataguiran
ku dunia wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan ayadin amaptiru iran na ibetadin tigiran ku kapur wallah kadidin abar kami sumyagad akamapian kapipi aginawa udina dedin abami miyakwa alimu apum si iku Allah ta'ala. Ginan isu Allah ta'ala na pitiruyan qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Terwangga kiran hai Muhammad asawit irandun udina titaan tamay irandun so kiyong kiriran sa mayto kagiyo mataan tigo Allah ayadin abagyaniran udina pedsiran ku mga tao apagulugun ku apoy ku neraka jahannam. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannati fayusbaghu sabghatan fil jannah. Na makaumang ko tumambu ang mga tao ay kadua pianutultan amay kamakaumasirang sa alungan amawri apadsiran ko pamakasuldan wallahu ta'ala kusurga iyan. Napakisurungkiran wallahu ta'ala susurga akabulusan iran naisian siran wallahu subhanahu wa ta'ala. فيقال يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك من شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا ولا مر بي من شدة قط. Natirun kiran wallahu subhanahu wa ta'ala haimbawataan Adam inu ba adempan asumya gedrka akamargenan udina na karumasayan ku katatagu ka ku dunia baadem pentig wallahu subhanahu wa ta'ala miyagdem ka akarumasayan ku katatagu ka ku dunia na ayatiru nang kutoripan wallah apakasuldan yan ku surga iyan na ibetadan tigian ku kapuru wallah kadeden abarakan sumyagad udina deden abakan nyelay as sumyagad rakan akamargenan udina karumasayan samyak apya bumayto ku katatagukan ku dunia. Kagiaginan ini ipramis wallahu subhanahu wa ta'ala ku mga tao amin bayorantang siranin ku wallahu subhanahu wa ta'ala ayadin na napasiran udina ayadin apyaga pasaniran na wallahu subhanahu wa ta'ala naginan sa mga tao aming galbok siran sa mga pipya sinimbayran sa wallah dairan pakalipatis wallah tigu Allah man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sadang tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa tao mendetar sumama agus subabay ang galbak sa mapya simbaan niran sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw din nagkabulusan niran na ginan susurga wallah pakapagin doon silan wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan amori sa daabanian pititamanan akapya akapagin daw akatawan tanuaginan susurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Saginan iayam ituturuan kay hadith na mata na sa mga tawa pakasuldan wallahu ta'ala si iku apoy ko naraka jahannam pagulog niyan si iku naraka jahannam nagkalipatan niran langon umapya asumyagad kiran ku dunia na datarian mambu sa mga tawa pakasuldan wallahu ta'ala si iku kasurgaan yan kalipataniran sulangwan akamargenan asumyagad kiran ko katataguiran sangkayan niya sa ginan pamangnitan ko Allah ta'ala palapalayatan din makasulid ko surga wallahu ta'ala sa pakandunmur kanu salam.